Xejn faċli għal qraba ta' persuna li tkun qiegħed u ma tinstabx. L-uġieħ ta' qalb għall-familja Morgan huwa kbir kif għalkemm huma irrassenjati li Jeffrey Morgan jinstab mejjed sal-lum 3 xhur wara lanqas il-katavru ma nstab ta' dan l-anzjan Ingliż ta' 80 sena. Looking at the terrain of where it's possible he disappeared, I can understand somebody can disappear quite easily. But it's still a mystery that nobody kind of saw him after 5 o'clock, and it's still a mystery of whether somebody actually gave him a lift and I think people are too frightened to come forward. He was never seen again after Sunday, so that leads me to believe that he died on the Sunday. In-nuqqas ta' katavru ifisser ukoll diffikultajiet tal-qraba illi ma jkunux jistgħu jtuħ tislima kif jixraq. Tispjega aħjar l-avukat Veronique Dalli. Il-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom il-werriet u l-familjari ta' persuni li jiġu nieqsa huma diversi. Mill-punto di vista legali, id-diffikultajiet huma forsi ftit aktar komplessi. Għaliex qabel ma wieħed jidħol ħanitek fil-possess tal-beni tal-ġid ta' dak li jkun ġini, irid jgħaddi ċertu żmien. Il-liġi tistipula li jrid ikun hemm assenza, jiġifieri nuqqas ta' dak il-persuna għal perjodu ta' 10 snin u l-10 snin jridu jkunu kontinwi. Jeffrey Morgan qeb il-ħadd 5 ta' Ġunju huwa ħareġ mid-dar ta' fejn kienet joqgħod f'Insilem u dakinhar stess der fuq filmati tal-kameras tas-sigurtà fix-Xewkija madwar siegħa wara li ħareġ. Ftit wara tkellem ma' xi persuni biswiet iċ-ċimiterju tax-Xewkija. Iktar tard matul l-istess jum huwa der fuq filmati oħra tas-CCTV miexi fl-akwati ta' bejn in-Nadur u l-Qala. Kienu l-5 ta' filgħaxija iżda mbagħad ma derx iżjed. Iżda wara diversi jiem it-tfittxijiet ġew sospiżi hekk kif qiegħed it-tama li jinstab.